Baik, selamat Pedigree. pagi, selamat berjumpa kembali bersama Nompi. Ya, hari ini hari yang mantap, hari yang cerah, dan kita sekarang berada di KP Tinoring, Mengkendek, sementara menyaksikan Kata-kata dulu, acara Mak Palimu Tedong, atau mengumpulkan semua kerbau yang akan dipotong untuk acara Rambu Solo pemakaman almarhumah Ibu Agnes Basang Langit yang akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 31 Desember 2025. Nah, sekarang berada di depan kita adalah Buntu Tinoring ya, dan kita menuju ke Tongkonan Bala Batu ya, di mana prosesi adat berlangsung hari ini. Nah, ini adalah Tongkonan Bala Batu yang betul-betul di atas Bukit Batu. Dan sekarang kita menuju ke pelataran upacara adat. Sampingnya, oh inilah pelatarannya. Atap-atap yang terbuat dari papa nipa atau atap nipa, sangat indah terlihat. Oke, perantau-perantau yang masih ada di perantauan yang sudah siap-siap untuk pulang kampung, semoga perjalanan saudara-saudara, keluarga boleh sampai di kampung dengan selamat, tanpa kekurangan apapun, tanpa ada masalah dalam perjalanan. Semoga sehat-sehat selalu, dan kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Oke, keluarga semua, kalau Yo, cek sarung-sarung permata. jangan lupa Pakai dek yang omete. pintu di kunci rapat-rapat. Perhatikan listrik, jangan sampai kita di kampung di sana terjadi musibah ya. Bantu itu. Nah, inilah lakiannya. Dan ini lentang kerampuan. Ini dekorasi dari Borneo. Ya, oke, baik. Ini adalah dekorasi dari Borneo, juga sound system dari Borneo. Sangat mantap. Oke. Halo, bagaimana? Ya, tadi bara. Baik main DP atau malam nih. Oke, baik. Ini
keluarga yang cantik-cantik. Apalagi ini ya. Dari perantauan Tawan ya. sudah datang. Bukan dari perantauan, tapi ini sudah asli Pak Kampung. Oh, dari berkampung. Iya. Dari Tuan berkampung rumah. guys, ya tuan rumah. Ya kerbaunya juga sudah siap. Iya. Di sini, wah besar-besar semua kerbaunya. Wah. Ini. Ya, pagi pertama lalu. Yo. Saleko sudah ada di tongkonan dan kerbau-kerbau tanda. Oke, Titus, Serrano, Keturu, Mawai Mata. Lari balik lagi bantu nama. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke Kinal lalana. Tidak Indo. Pakodako patona diganti sangararana. Belana lantai atau totemo di kuah ada nama apa surugo batu di kuah ma apa toy ulang batu di kuah ma apa toy renden dari sisi moto tu patun nate ada tarundunan lantai situru allo melandi di kuah di palilingi buntung di tamben balatedongo tudiona kinalona tuna potanda mali tema yang anak tampagaya wing suna kondo sarapang anak tampagandaure wing suna tolo masaga temai anak-anak dadian dari lantai atuno temo khususi moto ada te dirundunan sangka te di tete malangan di kuya ma pato irendeng ki batu ma pato ulang ki batu di kuya ma pasuru yo jadi lantai atuno temo ya tidak to di paturu-turu to mamma apa daw tungkonanna di parore tomatindo pada wesunganna di pamamma apa minggu utama di pamatindo pa minta dulu lako apa ko dilandi mapatiras sangka nalanti Allah totemo di detemo dan palilianna ulanti kulla dilandi rubangan tunana pabali selle lenggu pamarante kalua ulana podoga sana kalama diladu pamatandum sia-sia dari ya tidak Indo di Pakamoro, dia tersamana sama melon, sama pasak ke tua sama membuah, siapa yang minta berbuat tangan di kalena. Di Torono, dari Bani Nenena, dari Prata Suriana dari Temudana, lalu bersama dengan yang ada di dalam, lalu bekerja
lah di Palembang mo sama tananan pasa aba sudah di Palembang mo lantai kedua lah teatro totemo. Jadi Susimoto studio dari sama Pasulu lantai situ jadi ko Susimoto Yanna dan Raya di kuah maling mapasa ke situ yang lo pantang tondo pasanga di kuah Palimbong ki almoto temo yo rante tu di pasar di pasar jadi Susimoto sama kota Pemanis di Terung padahal itu bombongan ya padahal kota polisi ada rapasan. Menyawa. Menyawa liu tak buang. Kami saat itu. Ada Red tidak. Nah ini lotong boko, wah mau lotong boli dan lotong boko guys, mau lotong boko na wah, antara di kelenteng kata itu lah, terlalu cantik. Ayan, payelo kadolo mo to. Iya, padalo mo to. Iya, padalo ya mo padalo te. Jadi sorry, bunga tua. Halo, paiti mami tu terong tira.
terreni vielä kayaknya mau itu orang. Ini apa ini? Mayala. Social loanan. Bela kita ko. Kailan sa ko. Sakit besar sakit. Sakit sa rin yan. Sama-sama. Yo, halo. Ya. Halo. Ya. Nah, ada ini. Ada jadi bawahnya. Halo. Halo. Ada di sini ya, sudah ada. Iya, iya. Iya, iya. Sudah, oke ya. Yo. Yo. Oke. Oke. Sedang oke, aten sarungan. Wah, guys. Yo, lalai banyak kalau kami nanti. Oke, semangat Pak Jompi. Oke, mari kita apa? Oh. Nah, ini sorry bunga tua. Sorry bos, bunga tua. Nih. Nah, ini lotong boko. The black. The back. The black on the back. Nih. Buka laut. Bos, kita kacamata pula ya. Mana? Oh, Oke, baik, mantap. Kacamata, sip dunia. Oke, Pak Dokter. Tanya Pak Dokter. Oh, tanya Pak Dokter deh. Oke, baik. Ya, oke bosku. Kacamata. Kaca di mata. Kaca di mata. Tinoring. Oke. Apa sana teh, guys? Tidak ada KTP-nya ini. Tidak ada KTP-nya, wah. Gerbau saja. Kerbau tanpa KTP. Iya. Nah, ini pakai. Oh, enggak ji, ya enggak ji. Halo bosku, apa sekarang Toyota? Kampa apa? Oh, Kampa Buntulepong. Sambau, Oke, Kampa Pulau Buntulepong. Lampung. Iya. Ntar ke Kampa Dapok teh. Nah. Kapan pasang lu? Oke, Ya, Toraja Tuhan, Rim. komisi. Ya, nanti tanggal 26 ya, teman-teman. Kontainer nanti tanggal 26 kita barbar-barkan di sini, guys. Ya. Apa sana teh, guys? Si ganteng. Si ganteng. Oke, si ganteng. Si ganteng. Woi, kalian. Kalian apa si ganteng kita udah pundang nih, weh. Oh. Kalau nasa mau gambar Ya. Mata siapa tak apa? Oh, Mana kiri kita ya, bosku, weh. oke. Oke, mantap. Sebab ya mau anu tang letak deh teh. Iya, betul. Oke. Nah. Tomak rapu. Oh, wih. Jadi itu luluk batu ya, Lo tau mau luluk batu tuh ini. Nah. Yo, kampa-kampa ki dolo. Budak pada tahu lah semak pasang. Ya. Kampa-kampa dolo. Berarti mau kancing lu teh. Pare PT ya?
Rapasan. Oke, Tandi Rapasan. Oke, pokoknya ya oke baik. Nah, pesan teh. Tandu merah, Le. Tandu merah. Oke, the red horn. Red horn. Nah, ini todi ini guys, todi juga. Jolly yang style ya. Dari yang style itu ya? Ini jate Jolly. John Lee yang style. Ya. Apa sana tuh guys? Tim satu mata. Tim satu mata. Yo, tim. Oke baik. Nah. One nice team. Ya. Ya teh. Mana? Oh. Oke guys. Apa sana teh guys? Tim apa teh? Tim TNR. TNR Group. Tender Group. Iya. Ya apa ya ya? Yo, baik itu Sabao. Wah, ini makan jangan itu tandu naik guys. Wih, untuk wah. Pati kami situ ni nak. Wah. Oh, makan tak liwe. Oh, wah. Kancang. Makarat cak. Hati apa sana teh guys? Wih, ti sorong guys. Wah, si kapun anak sotir dong deh. Kalau kita masih tibit. Pamali na lang yan si Sambao. Sambau. Pamali na lang yan. Tayo na visa malingka. Maaf. Mupadi letena. Sambau lagi cedera. Apa santai guys? Anu. Saya ada di sini. Dan dari kuan, para apa di? Iya. Tim apa teh? Timnas 21. Ah, tim 21. Oke, tim 21. Iya. Oke guys, wah inder duka dan mau kancung dulu ya. Oke guys, apa sana teh tolong teh bosku. Ah, Dudun. Oke Dudun. Dudun 01. Iya. Wah, ini apa ya? Wah. Woi, inder teh guys ya, mah kancung dulu ya. Pak, tiga-tiga mesin dia turun nih. Oh. Ya. Oke bosku, woi maaf ya bosku. Yo, yo, good morning. Ya, dari lu mikir dek tiloring. Siang, acara apa siang nah? Oh, dokter kuda kapi ada atau bisa misalnya deh so nah anak kedorden itu kawin siang kualan nah. Oh, main jam saringan. Sigun tuh deh. Jam pira. Ya, dapat ko udah ada kapi kirin pia siang misan mai sa si budu ka paul lah. Dekorasi mo sa apa kan na ko na. Siap kuda kapi yan siya. Iya. Iya. Iya, kenan sa ano man kakwa to kawin do landan. Kung sante landan apa. Anak-anak tama. Iya. Oke. Ayo.
Oke baik. Wah, ini dari guys we. Wah, teman-teman tanduk nih. Kali ibu tanduk nanti guys we. Weh. Oh, kain tuh ya. Ada tiro teh. Tanduk-tanduk petarung teh le. Center apa sana teh? Center merah. Wah. Center merah. Oke guys. Oke guys. Tuh ya, lantangannya, weh mantap sekali itu, jet-jetnya. Mantap sekali desainnya ini, lantang. Oh. Teman-temannya. Tidak ada kata-kata panas. Oke baik. Oh, tarik bang suara. Itu yang nanti kita bali dong tedem di bepokon. Yo. Tolong gandeng oh, lari suara tuh. Solo tomerante tomenna totumba ulunna salu kalua dalla tibaritina minangalan betan do silunna wangi totumba pulona waito dalla gol sarwena mata kalambanan totumba kalanganan kulla tadallo karekian nallo totumba kalambanan kulla tadallo katampusan namasiyo tarik tikuran danna inde pada ngadina yang palindan ada nama paling tedong sangkana mak patasik karambau anggenna kukua taberok kesulen kararana maka lima na tetuka pa na tetondo katang dan karuanna tema liku ditarik anggenna rok kesulen kararana tema itari pohukun na buangin potarong ko na sige lolo nasin dana borong anggen na kumikatabero ko subeng kararana te may totang may kataka totang may kaboyo totang may kalupo lulangan lusa umpatali ambon sukaran na luk na puwang matawa daw te kulik na padang kalua umpata sige kare makaparanuan daw te kapayan payanan ay makalimana kumikatabero ko sulen kararana kukuha tabi allo tabi bulan siman kabar yang kunlay tabi anggan na temay teditay randung bunga alalam teditay tanan pekain doran to paringi tungkasanan na anggan na temay temanarang untere rebongan didi pande tungkala paparan kayu-kayu
temai bangunan nada pak gantianan anggemi temai temangka di pelu ilang satu pura di tono buah mata sa di pauno ko daw lolo kenalamba di paune sungdaw luti na baranak toding toruan tumak parenta tung kasangan na randog do may madona sa tamatepin lembaga anggenna temai kalando kaon di angka kasal lebarin ni lalamba la kayu anak tasik kumbone-bone lan tiada nama palimbong terong sangka nama patasik karambang tasi parapa pamasolan asang tasi taatan panggemairi patanan rampa piki talinga duang tapali dan maya-maya piki pilih pato malinta patang sengak naratela tatanan ni talinga duang tatang lain naratela tapali dan ni pilih pato malinta painderia dio di paturu-turu to mamma padao banua nenek nato di pa matindo padao tongkonan todolona tunawan dia pesuka anak dete iya temai pangando malikna lendo tamarante kalua tas kita matandang sea-sea di Indomie rebo mandidi diambe miaparan kayu-kayu iya morampo tatanda tasiki lanti allo totemo tato dingi bulan ni lante kulla to marasan na di palimbang tete dong maelo tanda na di patasi kite karambau langda palisun tedonge tangku tandai aku hutumu tangkuisan aku katium barammu apa ku pegarente tialing rio mai nenek di ponene ku pelale ku marising rio mai todolo di potodolo ku bille belu gari lamai surak madatun na puang matua ku pemale sori lamai lontara makaraing na to tumampara rata kumo pada di kombong ki adek nenek na tedong pada di tampaki todolo na temai kanai pada di tampaki lamai sawan si bareng datang nanalangi pada di kombong ki lamai poporan si ayoka dauli sunna batara tedonge iko tedong no kau no lairan di langit mengkaili ngumpulalan endak to palulungan mengkalau ko iko randan na langit dolo ko iko lelian nauran tonna mengkalau mo inde tedong tonna turun mo inde kanai di randan na langit tasigi mapulo minalambi liku mandalami napengkara pairokko maka dan minde tedong sumu minde kanai kumuang kila tumba modika kila ma'duang adi apamo inde tasi kitang kilamban tewai tang kiorongi lako mini kambio suru dipakangkan di sambayang dioso kambia-bia di bato suke dalame di randean manuk sella mabusaba manuk mabusaba wakna malia-lia rombena borong tampakan hukumna sundal kali sumatanna di pasi turu kabas sambayangan di pasi pangalola kapangandoa maka dari buang matua sumumi tatumam parara tanah kuete dong tiro ko sampai na bulan ketumanam baraninam bendan doke-dokena amulangpan nito liku muorongi inde tasik lambang minde tedong unorong mi inde kanai lambang mi tangatam mi kona tang marumbu kalungkona tangapona kali suara ton malandi mo pangalataman ton nadete mo kurramanapa ton nalan pangalataman ton nalan kurramanapa ton nalan kakayuanna masih kadang-kadang duri masih karon mi pangala na bulo lomba-lomba ibolo na sapeki buawe na tietan ni katimba maka do mi nenek na tedong sumo mi todolo na kanai kimwa pangala tamam moteki landi kurramanapa moteki ratui apa mo laki pato banga di kolong apa mo laki potaman di baroko maka dami puang matua sumo mi to tumampara rata ako hey tedong galang-galanga dotanete dia mabuntu daw buntu
Bila lanto awa-awa awaw dia matampo ari pare lan umamalunto iya mo lamu tato banga di kolong iya mo lamu potaman di baroto salolo namai sauntang nangalalanna mo imang amuto duri makarenang tendekan lalen duto dayo rika lalen panglako-lako norika malilim mo bang babuang pintu dia talalan rayuan na terong pagulingan nakanay ina mali pemambulan niya napatu bunting na matari allo na tinukunni belangan dari padang nilai pemambulan nanay pasak datunna nanay temuan makaraingina nanay tengkem madika masuleng katau labi urreken terona bato-bato kanay Vincent satu kes salah tulis bergaul tadi lagi ya sorry bosku nanti terbaik ya tama mitang ngana pasak tolalan temuan labi nalandi mi pole sumpu sukana tonna dete mi kan nabunginna te idio rara sioso tumangka diganti te dio masaka situran dadi ngami anak-anak ada dia nende kami bingsu nakianakan lima rebongan di dia nende kami ma aparan kayu-kayu dia ngalaran nampak dia ngotoran tian tuyu ma akademi to sitaranaga papalumbangan lantai tangan tondok sumumi to si saladan pak palukulukuan lantai mak lipu ditarik to parenge bangunan nada to mak parenta to si taranak kalu to bina langan lima ribu mandiri solana kan ada dia bin sunati busanan tedi ora rasioso mak podok to kerandami lakana kan ada dia temai pantarana kana tengkonan pangluluan na isungan to kumua muira kana turu-turu to mamma pa inde indo to menda diammi rore to matindo pa inde indo to pada diammi mamma pa minggu utama matindo pa menta dulu lako apa milamna lami pa bayu selekna lami pa dodoi dodo sang kalamana ini namoratu patira sangka lami po sangka umba mora dandan palilean lami po dandan palilean sumu makan kamale so anak-anak dian temai bingsu nakianakan nalendo kami lanang kalandona sangka lati ladung kan la tamalayu kuna dandan palelean lama tombi saratu kan ni tamarante kalua lama bandera sangka muka-mukan tamatandung sia-sia Dilandola nanti mite maite dong mai lo tanda di langka pak tahunan ni mite maite dong langda palisunna pedong annam palisunna karua tanda lana putang ke suruh temai anak di tampagayang lana kote tangan lindo saraka temai bongso dikianakan malu niluwiling ilan tangan apasa ilan lembang atau buda undaka te dong mai lo tanda untuntun karambau masong gobisar na tiro nilam tangan apasa naamben mi laliku lembang na tamuan iya mo banang aseran na di palimbong mo lante allo totemo di patasi mo lante kulak di rande lulangan mangka mo di sorong rokoli supala na indo tomenda dian na pura mo nabainan roko taluk to kutarunona indok to kumumbong na lalangan mora ladi tanda tasiki temai tedong lendeng mora ladi to di bulan ni temai kanai iko ambong
iko motedongo makianakan lampang alataman, iko motedongo masirri manapa kebatiran lan kurra manapa. Diganti ko ambong lantiallo totemo, belanna nalandi mo ko matuaindo ko nadete mo ko bano ukarurungan, lana pokarudusan toma raputallang la diala sumbu mo pena lante kalando nasangka layu ko nadandan palelean nalandi ko petawa mammi nadete ko la tege mabalele tontong ko makambal lampang alak taman tutuang ko sumena lantok kurramana. Oh. Waktu tanda repas. Teluk Gambong. Kerbau yang sudah tidak beranak lagi namanya Teluk Gambong. Sudah bisa beranak. Pampang maluangan. Tarang kamasokan. Tedongo mangka dipelui langsa. Tedongo pura ditonok buah matas. Tedong ganna pali sunna. Tedong ganna tanda-tandana. Iko mo tedongo sundur rongko mo tibaim pa atau dingammu. Iko mo nalandi petamami yo may toma raputallang nadete la tiga mabalele yo may toma kapunan nao. Iko mo lana tanda tandera pasang. Kemudian nasya upa na inde toma raputallang inde toma kapunan nao tonto bang unnala karapasan na susidu kato terante kalua tetando mo sea iko mo tande rapasan laun tande iteminto apa diangkaran lante kalandona sangka laun lamda ite dandan palelean namanda bendan na temai barung-barung datu na bintin te degen na temai lantang taula iko mo turiyangan na pongki kumurok iko mo bati na pundo saray bagin na padang di pantilang tage-tageran na padang di sumalo lator rumakambang ko lampang alataman lamana marapuang ko lantok kurramanapa na tontong di sumpege turiyangan mo keden ni tomendaw sugi keden ni temai to sundurong kok lenduk tamarante kalua umpalangan kalando nasangka layuna dandan palelean iko tandera pasang. Tabe palangan ni pote di bolong yate parepe ayate tandera pasan dikuate dong kaburo na tomate jadi rumah kaburo tiki itu namane tiga atau sunga na ditinggoro dolo namane di popeng kalau tu tomate ya jadi labi tiro melo tayo na bisa isonday oh iko te pudu tua iko mo terong na piru ilang sa toma raputal nga natam no buah mata sa toma kapunan nao lana pasindo ko simbuang amayang kumua den nasyaupa na yate may toma raputal lang ang nakanidadian nampo di kaboroy minto sesedua te puapa le sokarua dalam bersama puluhan nana tedio simbolong manig itu diganti rarak masokan laton tongo matuaindo ko masolanasan
laton tumabano ukarurungan ng gemairi susite tatingayo kumua la situro iya lelengan na punti la situro iya maririn na bani jadi iko parepe iko motedong la nabumbun nada lanti kalando na sangka belanna iko mo la dipalangan bala kaya layu la dipaken di gelangan tolem po bumaran la dipake mas salipadam di yan nalo mapiduan to ko mate tu parete o tirumelo yo tabe di palangan mo ma iko mo tedong ma dodo ma iko mo tedong ma kulam tu masura Parepe. Pulang rumah. Iko te sale koma sura iko te dong doti langi iko mo pero na pilula sa to maaraputalang iko mo pero na tono buang mata sa to makapunan nao pantaran ako binto entas pangaluluan ako asi-asi dan narilambe iko mo matindo lan gaun tikembong iko mo tero mo malute di popantan tanang puso butamarante kalua iko mo kanae mabomba di pupen sapian tabang tamatandong sia-sia iko mo sale ko berrawan atau maaraputalang iko mo dotilangi na to makapunan nao sale ko bulan na to maaraputalang kumua na hindi to maaraputalang din na siya upa na tontong bulan ta sa kalimbo mo diyong talo utugo tarunona natutuan na ne tangkarawan ta sige diyong lisu palaan na tontong mo dia berromana tondogo sulo maklana-lanana tema lipo ditarik iko sale ko masura Tua, dua pengalaman itu. Bisa mana nanti sih Riz. Dona tua sale ko tapi kamu duka iko duka mo pantarana kana pinto entasak ikudu kamo pangaluluan na asi-asi dan narilambe kai iko moterong menolay dan dilangi iko moterong umpulalan na endak to palulungan ton na bendan kalando na sangka ton na te degelayo ko na dan palilian iko motero mo na potendio na po teto maaraputan lang iko mo kanae na pumarekan teto makapunan na kumarin na siya upa na hindi to maraputan lang hindi to makapunan na kemali ako
matallo matampu ulun na salu pullo na wai unda ka tuntunan tuang pengala tamman di baroko latodo maapuna nasi tammo yanan sanda makambang nasi pai rompa barang na paganang bilangan na tonto si tammo temai ringgi marikenan na tonto si rompa temai doi mabilangan pantarakan ako binto entasak pangalolon ako asi-asi dan narinambe lator pari ako lante dandanan sangka laune sumupantaran ako lante layu kuna dandan panilia bunga tapi isi sola bunga tua itu telo tunggu iko termo mandak sambo batummu iko mo termo lana po sarong mandak to maaraputalang iko mo termo lana po sambo matoto to kapunan nao belan na iko mo digi gente lotong boko nako tetongkonan balabatu sarong bulan nako inde to esungan la tontong ko nako sarong matoto tetong makraputalang la tontong ko lana po pariamanda tetong sangka kunanao anatang kauranan anatang kabisikan kemali undaka tuntunan tuo umpiara taman di baroko iko lotonghoko tontong lau sarungi namanda masola nasa nabintin ang gemairi umam ito sambo naman bilang nyurok ko ayo paham itu dah. Sambok lagi. Kerbau yang paling rendah derajatnya adalah sambok. Ada ke video kalau sambok mana berang? Sambok mana berang? Jadi sambok ya bisa dipotong pada acara-acara besar seperti ini. Kalau acara-acara yang sederhana 1, 2, 3 4 ekor tidak boleh dipotong. Soalnya semua. Iko mo tero mo maadua bulu. Iko mo kanai mak dua bangko. Iko mo tedong lari pa buangi sanda dandammu. Iko mo karambau lari pa golatki tumbu biringimu. Kedenni dilenda pesalu lante kalando nasangka. Kedenni ditengkai kalo lante layukuna dandan palelean. Iko lari pas sorongi sanda dandammu lari pak golaki tumbuh biringimu belan na iko tewe dong senga-senga rupamu lain-lain tanpa rapamu te dong mak dua bulu karambau mak dua bangko jadi lari pak palidan niko keden ni tangga dilandina keden ni tangga dikaratunna lante kalando nasangka sambau dempa totodi
Kodik lagi. Negara diganti duka ko dudung tindan atau ma'ara putalwang sulo manda na tama kaponan nao iko motedongo disaile sude langan tetongkonan iko motedong ditiro tuara langan tesungan kemudian nasi upa na inde to merraputallang inde to makaponan nao tontong la nataranak kadamisa naria misabungan na tontong la si padiyong lisun na pala si pasepon nata taruno tala si pairisan ng imembuntun na tala si pasimbuang bara to kangalian namalila kumatalo matampulun na salu lana dodoluan te todi yamo lana po toding kalua lana po selando samara tuwa dote kuli na padang kalua lumingka dote kapayan payanan todi gar Biar ke Pangaloli. Bang Loli. Jadi semua ini tedong-tedong tanda. Tedong-tedong yang mahal. Yang akan disebut namanya. Ya, jangan disebut deh. Mosom gil. kami tu pangaloli red ini Mosom kita guys, naik turun. Oh itu tempat yang paroli le, wah. Pangaloli naik turun guys. Alin di bawah ini nali guys. Sampai lah aja apa? Vicente. Oke mbak, mantap. Ya. Woi. Oke guys, berpaloli yang guys. Oke baik ya. Iya dari baik susi motor tuh mau ya ketiraan atau ya nasa malam renden nih pemangkan di singgi waktu di Pamatua. Iya.
Tarupan na mga rin pama. Oke guys. Ito hindi perlu tuwa to Terungi mutalong ko na manindi mutando ko na manindi anna tamanda mo ko pala tulong anna tabinti mo kulam bukan bapinawa ada nari kalando na sangka mo di palendo tamate ranti kalua mo di palado tamatandong sia-sia lasule mo mangkalioto lati balik mo pong kaparumpong lalangan mo beresalu ende mapas sarandanan laku kuah kita masalah nasam patanan rampaki talingaduan tapalidan ki maya-maya ki pilih patomalintah la ditandai raka nasiola ki timai tedong mailo tanda timai karambau lang ada pali sunnah lai tandai rakaya disangkin ini maninagatu di Pasilaga imani batu di Tinggoro imani yang katangkin niki ikaleta dengki imani nakan nakalungkung na tedong napopengkaraya tandumu nakarambau tatampo soe mo soe tatampo kale mo kaleta kada di sedasar mo di kuah sanggangan alese ki tedong jadi iya laku pamasi nga sampo dolo lante papalimbongan na tedong mailo tanda masih masam orang kataran ni masalah nasan lai. Kurang. Masih masam orang kataran ni masalah nasan lai. Tisanta. Oh, dari dako pato kena ulai kada turu piran natu tamak Pasilaga. Iya. Masih sapu dulu. Iya. Baik pada moto ada anak tu mangalatero mo. Oke, rep mami. Pasalinan nato mangkambi karambau mangkatarun bulo. Din nasiw pa na toroparia lantai tangan na tondok nang nisong pantaranak lantai maklipo ditarik nakin de kay paritan lubulin na nakin de kay kita italo etike na ta pumaupa solanasa para mato pakukuha indarate bendal lante pak palimbongan tedo mo kami tiro ra kadukatan tak paradamatan ni aku tali-taliban mo atasongko peladaran makundai tangkuis sama tiba tangkutandai apakah hari nenek di saran atau dolota rundu nambu lolante atau totemo napu ngamatu amarado may tangan langi natutu mamparara tamarado may dasa atau pamanan lamula kiwai sang timba napipiki kita na atasang gori-gori antama palisu sampe antama tanda marendeng masak kuli tung kasangan para mato. Ya, usailah penyebutan nama kerbau. Sekarang tinggal Bagaimana mereka? Kami minta token. Jadi bahaya ini guys karena kerbau itu semuanya. Wih, lepas, aduh. Agresif semua kerbau yang bahaya. Teman dari rokok. Yo, pada pasulah bilang kau nanda dulu. Lah, harus dipegang bilang dia ada atau mengalatnya dong apa atulah. yang enggak berapa Pakai itu mengalatnya dong apa betul. Mana semua orang itu? Jadi semua kerbaunya agresif. Harus 2-3 orang yang pegang. Ini nyaman-nyaman ini, tidak satu orang. Yo, halo. Ya, yo, halo. Kota iya.
Iya. Saya duka, dibuka mulai aja tuh. Iya. Apa? Yo, halo. Iya, banyak sekali, minggu sekali. Iya. Biar kecuali tanggal 20 apa kita tanggal 24 betul ya? Mungkin 24 bisa, 24 mungkin 24 bisa kalau tidak ada halangan. Turun, iya. Hai. Iya itu. Iya, oke. Guys. Bisa yang berkelahi ini, garam bagus. Halo. Itu halo. Halo. Siapa namanya? Namanya. Nanya. Namanya. Namanya. Manya. Namanya Manya. Lap. Namanya Manya. Halo. Halo. Oke. Gimana kabar? Baik. Selamat datang. Pak Nano dari Nabire. Mana Pak Nano dari Nabire? Oh, Roni, umbarko. Nah, ini. Mana Pak Nano ini? Nabire. Nabire. Mana Nabire ini? Itu jerikan nih. Ini siapa ini? Om ini anaknya ini. Kanser Pak Nano semuanya. Nabire ini orang Nabire. Iya, ini Nabire, keluarga Nabire. Ini tetangga. Apa kau Yang tadi Pak Yuli Serawan. Oh iya. Yang teman-teman pertama plastik itu kandena atau malawan ini. Nabire. Terima kasih Pak Kanser Pemaung sudah komen dari Nabire. Orang Merauke mana Merauke? Mana Merauke? Sana belakang Manokwari. Acik ganggu Acik. Manokwari. Oke, Oh, Manokwari. Roni, rumah Ibu Kumpa. Mantap Manokwari. Siapa Pak Adipa? Mana Jayapura? Indenasa komunito to mga lasa, wate kita ni sa ngami. Oke. Welikus Lili, salam dari Nabire. Welikus Lili. Lumandar ito mga lana tadi pasang putiro nina patanday sa leko, bunga tua, Oke. bunga tapi, todi, sambao, Terima kasih. Oke, kan. hambong. O ko tanday nasa nina ato. Yato pira ako, se ko mudaw ki kidipukari sa wa. Ladi sa may bangari, sa bayate, minto tedo mo. O kung supala nanasang yate anak katomate tak ditanda kumuaya to. Iya. Ya, ini ada Suke. Yo, sudah kamu temala. Sudah kamu nala kandeli. Untuk Ballo, untuk Ballo. Arak. Anggota Ballo. tuo. Oke, Chris. Hindi pa ito na. Tambaw. Mersambo. Nah, Tungalan sambo seragam. Oke, Sambo. Yan na marka, pira pa kurana. 5 bisa. Nah.
Lo kanda kayak tajarekan ramo. Kayak kali candero. Sampai pekan. Apa? Kanin iron, halo? Pisarin na na ilal. Iya, di bawah. Ya, oke, mantap. Ya, keluarga dari Ya te kita torompo Solana Santa tiro temai apanta temai barung tu keamanan na yo data okoi dulu turinding sia ta mak komelo belana la dipake te atula dipatulako. dia berkatu kana. Oh, may pa man Kapalat tinggi sila magasan Oke, Andi Tondro, terima kasih Andi Tondro. Baik, kita masih menunggu ballo ini tuak. Oke, di sini ya. Di sini ya, sampai ballo. Itu tuh aja. Kita tolong ballo di sini. Itu ada tuak dari sana ballo. Ballo dari awak Tiromanda. Oh. Bali tempat itu malah nak boyok kiki. Kau pasti orang nyalai. Wah, pertamanya. makas sekali. Iya, makasih ya. Pertamanya. Apa nama mereka itu? Ito makalatongan nila. Ito malah tuh dia. Ito malah, ito yung kipatami. Ito malah, Hindi ito malah. Padok pa. Di sini lo. Oh, di Sinasan dulu. Yo. Pasibahan ako. Muna. May president. Sisto. Tadi kau makan kan nyalangan lah ni pan-pan itu kita makajang. Pasulit mo turun, boss. Oke, baik. Cuma kau dulu na apa na kampay tu kami. Natu kami pa eh. Dudun. Dudun kau puno kali ale. Wah. Wah. Bisa 100 kilo tuh bolongan itu. Asal tangan ito, toba dito mga rede. Oh, tayo pa ba yung Sorong ako mangiro. Harus dito mga sige. Talo. Ele. Ayan na, yung kito mitsua. Mga apa itu dia? Kain nila sa kung kamalay. Oyo, may tapan ng tante. Apa kau mereka? Kaya tomate lalo na maano to may balakolong. Oh, may balakolong. Iyo di silanan. Oh, silanan. Oh. Kalau sa kung silanan le. Iya, jam 12. Jam 12. Oh, jam 12 le sampai jam pira to le. Laman mo to? Kung paano ko siya kaya naman kami to pa.
Yo, pantang nalabami kita tuh mga lapto amin deh. Miru-iru dulu na. Yo, mana kumumay? Bos. Yo. Alay, kumala, hindi ko manala toke. Pataro sukebi. Yo. Selamat Natal. Pura siya to mga latte ada na mangiru ko mo. Halo guys, anak kanteng. Yo. Halo guys. Wahai, anak kanteng. Halo. Oke. Sangkal lagi nih. Iya, sangat lagi. Oh iya, perlu semangat. Selamat Natal dan Tahun baru menjelang tahun baru. Oke, Iya bye. pure. Kopi gue kan ya. Hah? Kopi muka apa? Siyempre, narukoy ba mo? Penting mau kopi orang takut siapa? Iya, Facebook. Oke, Julius sampai taruh. Oke, turut berbacita semoga yang tinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Salam dari Nabire Papua Tengah. Selamat Natal 25 Desember 2025. Semangat Sahala TV tetap jaya. Amin. Terima kasih Bosku. Oke Mbak, berkok kare Mbak. Karai Bangelo. Kare Melo. Wah, terima kasih banyak kalau Mantap. Mantap. Semoga panjang umur. Oke. Iya, semoga kita bisa melewati tahun yang baru ini, membuka lembaran yang baru. Oke, amin. Oke, baik. Oke. Oke, minum balo dulu guys. Halo guys. Tos, bagaimana rasanya minuman lo? Ya. Bagaimana rasanya? Mantap. Kejut-kejut. Enak. Oke, Borneo. Woi Borneo. Bagaimana Borneo? Oke, ini Dekorasi sama sound system. Borneo dekorasi. Borneo yang style. Iya, Borneo style guys. Mantap. Oh, di rumah itu. Oh, pura-pura kan ya? Pura-pura bosku. Tarin ni saya usahakan na. Karena tak ada pakai itu anu lemah ya. Nanti pasti pokar soalnya tuh pokon. Pokon, na pura mutu kan na. Opa guru. Daerah kami ini bersama kami kalau Oke, masuk tim tangan. Oke, Julius Tandirero, terima kasih. Julius Tandirero masuk bina Hinsos Golf ya. Kampai dulu, tuh tek apa? Yo kamu main. Yo, kampai. Oke, Oma. Mau ke mana, Oma? Mau ke tongkonan? Oke, ya, mantap. Ya. Oke, Opa. Oke tokona. Panjang umur, sehat selalu, Pak. Ya. Amin. Ya. Oke. Mungkin saya juga harus ke ini dulu. Oke, tongkonan dulu lihat jegu-jegu nenek Agnes. Ya, kita ke tongkonan dulu, kita jenguk nenek yang Makula. Oh, nade boleh rambut yang gede. Oke, rambut pokon guys. Yo, nanti si Grace, sampai itu malah.
Dalam di aku dong mesin. Ya komentar itu mana? Di aku bisa. Bisa diwakili mga broki kaya paano tumala na. Sama mana sa para kay tinong na. Oh, pwede tu. Sabagnya temai ada temai di rundunan jadi perlu di Pasundung. Hai Borka. Tiba. Ya, oke baik. Lanjutkan nih. Ona, para na pandita. Tumasoting. Oh, nalalabyo yan na. Tayo na kan tayo sa urak eh. Tayo na kan sa urak eh. Kaya tu kan nanti. Bukan yang muka itu. Muka. Jangan cerir kue. Tapi di tadi kita betul di dalam teh ada anak tu mga latih dong. Ada. Ya apa itu tuh apa ada langsung mengenal tuh kayak mereka ada mulia lagi. Wah, ada saya tuh malah tadi ke dawal ya. Nah, Turun. story sudah suka binano. Ya, oke baik ya. Ini apa mai? Ini perangi. Tengok lah tanda rampasan deh. Alah yo. Bisa aku betul renang kan Ipan. Pira to malana. Tengok lah na Parepe. Bami. Parepe. Mari kita kenal ya. Anu, Andika. Tuh yang ini dulu. Tuh mengelana saleke. Tuh mengelana saleke topie. Tuh mengelana bunga tua. Sorry. Itu yang mana? Alani. Bukan ah. Tuh mengelana Lotoboko. Tumalana Ampung. Nah dua tuh Ampung. Katanya nama tamu bisa nih. Ini nak sama Pak Geli. Ya. Tumalana tuh di Gara. Tumalana Pangloli. Tumalana Sambo. Kaya apa tuh yung pinatotay siya kung tamis sa kanada? Tabi di sana siya. Senggo. Linggo. Di Sanggo. Di mana-mana ada linggo. Sikal. Atong. Taruh umur ya kada do mitak ko Esi. Udah ya. Saya Mira. Logo. Kemba kayak itu kan deh. Rio. Deo. Geral. Runde. Tungaska. Wanita. Runde. Reli. Oh, runde. Bako.
Chunli. Chunli. Ewing. Awing. Ewing. Ikran. Bapak Pri. Mantap, ini apa? Bapak Eca. Ayo. Ada bapak kali guys. Derek nanti ada mesin agak kalupuran. Saya mereka. Udah mulai. Mana? Bapak anak Kiki. Ya, udah lona. Bapak Isa. Terkami, depan tempat turunan. Mana? Ya, oke. Bukan ada jempar kah? Ya, kita toilet jam na. Mangkal atau mau? Toilet deh, Yong. Toilet deh. Mangkal dua kelompok. Tabe, ini mau tu paringe, mitanda itu tontonan. Sebab apa sana? Tanggung jawab atau paringe itu? Tumalana bunga lalang. Ngaku simin ini daratut alek sama anak ada teh. Tumalana bunga lalang. Itu perlu pintaran ini dulu. Bindara biasa toy. Yo. Lalo. Yo, lalo. Inde Malawatu. Langan bentuk epe. Baliarana Saulemo. Lolong batu. Lolong batu. Baliarana Saul. Rangian le. Yo rangian. Oh selukan dia tuh selukan tanya selukan apa? Salah mungkin. Selukan tutu banjarana. Iya. Levane Rina Levane Rina Puri. Tanya. Banapata. Iyo Levane. Banapata. Sebalirana. Bapak. Iya. Lupa. Bamba. Langian. Bamba indara kuda sa Bamba. Bamba lagura ka. Anu ke ya itu. Udah gua berapa sih kan? Oh, nama Sumba di Bente. Tobarana. Woi, Tobarana. Sepon. Ale. Sepon. Saya pompasan lo. Simantoro. Simantoro. Tobolu. Boleh dong. Laman Lempangan.
KP Yongan. Lepaan sige. Piyongan na. Ya to kami na populer so besta ko kilala na sa mi tapi do ko bukan na le. Rera na dua. Yo, kedo pa kami bukan na tayo kutan dito na tang simuli, tayo simuli nga ra. Ponte tidur. Putih. Toka. Toloko. Terangi. Ponte. Toka. Toka. Toloko. Saya kemunale. Yo. Toka. Galampang. Galampang. Woi, Galampang. Tangkena. Tempar kato, pam. Ini kande tongolay ini Galampang. Tangkena. berupa pokon dan daging babi yang dimasak besar-besar, dipotong besar-besar. Jepang. Jepang ya. Kato. Yan na rin pa pa din eh, yung manin na rin ko. Tempar kato. Ano pa? Oke, ben to Rere Sola Ponte. Oke, Gandhi Palo. Balabatu inde te. Segebi inde pate. Balabatu inde te. Yo. Tayo ko tamis sa ngayon, di tamis di pukane mami. Yo. Tombe tu karu ka pa. Emang kamu tahu tuh teman teh siapa deh? Roko gereja Katolik ini. Pemalana, sampean. Lako. Ayah, ya nang sampean itu dulu. Woi. Bukan deh. KP. Gloria KP. Pentekosta. Oh iya, pada rupa sudah tahu. Kemana itu? Gereja Katolik yang parata. Gereja Katolik yang kedua ya. Mana sih? Gereja Toraja ini mana itu? Gereja Kiwait Santa apa? Oh, kan ada tuh gereja deh. Kayak alu ketua dulu. Ya berkumul alu ketua dulu. Apa ini mami? Iya, alu ketua dulu. Oh, bener. Mana kalau Pak? Kepala Lembang, Tumanglaran Kepala Lembang. Tumanglaran Kepala Dusun, Pak Dusun pada sebab bunda deh, Pak Dusun deh. Betul deh. Pada saya kenal deh, Tumanglaran. Ya apa deh? Sama puluh RT, sama puluh RT. Ya oke baik, kata mereka kita. RT sama puluh apa yang jadi ini? Dino Ringboyo sama puluh anan jelu. Fantasi komunal itu aku tadi. Yo, si anu bangunnya si pakan aku mulai tahu mana di kola di alas tidak dua. Oke Yo. guys.